Arhitektura i urbanizam druge polovine 20. stoljeća trebali su biti katalizator preobrazbe i modernizacije društva. U Hrvatskoj i državama bivše Jugoslavije projekti su izrazito ambiciozni. Nastaju neki od najljepših radova moderne arhitekture. Ali modernizacija ostaje nedovršena. Velika stambena naselja, edukacijske institucije, kulturni centri, javna infrastruktura danas su često zapušteni prostori, mjesta kontroverzi, sukoba različitih interesa. Ideja javnog dobra uglavnom je napuštena. Arhitekt Maroje Mrduljaš i naša ekipa potražili su primjere takve napredne arhitekture u cijeloj regiji. Mjesta u kojima se i danas živi, žilava mjesta koje mijenjaju namjenu po potrebi. Možemo li ponovno naučiti kako iskoristiti potencijale arhitekture velikih ambicija? Skoplje, 26. srpnja 1963. Glavni i najveći grad Republike Makedonije u točno 5 sati i 17 minuta pogodio je razoran potres jačine 6,1 prema Richteru. Trajao je samo 20 sekundi. Poginulo je više od 1000 ljudi. Skoro 200.000 ostalo je bez doma. Porušeno je 80% grada. Сообщите, как вам помощь для пострадавших нужна. Вышли мне мир. Скопли. Ja sam 27. Jugoslavija je nesvrstana zemlja koja prkosi blokovskim podjelama i države s istoka i zapada natječu se u pomaganju. U razrušenom gradu usred hladnog rata američki i ruski vojnici zajedno su raščišćavali ruševine. Obnova Skoplja prilika je da se čovječanstvo pokaže u ljepšem svjetlu. Ujedinjeni narodi svojim programom za razvoj u Skoplju okupljaju međunarodni tim koji vodi njegovu obnovu. Na velikom međunarodnom natječaju za projekt rekonstrukcije središta grada pobjeđuje najutjecajniji arhitekt 20. stoljeća, Japanac Kenzo Tange. Prvu nagradu podijelio je sa zagrebačkim arhitektima Radovanom Miščevićem i Fedorom Wenzlerom. No Ujedinjeni narodi upravo u Tangeovim futurističkim idejama vide priliku da Skoplje postane urbanistički laboratorij koji će pratiti cijeli svijet. Koncepti predstavljeni u Skoplju u godinama koje slijede dotad su postojali samo u avangardnim japanskim teorijama pod imenom metabolizam. No u Jugoslaviji, zemlji u razvoju, tako ambiciozne zamisli bilo je teško ostvariti. Nakon početnog entuzijazma i postavljanja kontura, grad budućnosti ostao je nedovršen. Dijelovi tog velikog koncepta ostali su rasuti širom grada, a prazni prostori ostavili su mjesto za nešto sasvim drugačije. Grad pred nama nalazi se uz rijeku Vardar, u središtu Balkanskog poluotoka. U njemu danas živi 500.000 ljudi. Skoplje je živo i gostoljubivo mjesto, kombinacija različitih urbanističkih slojeva, otomanskog, modernističkog i suvremenog. Sudar nespojivih arhitektura, grad proturječnosti.
Ovdje smo kako bismo potražili ostatke vrijednog modernističkog sloja nastalog nakon potresa 60. godina prošlog stoljeća. U muzeju grada čuva se maketa koja prikazuje kako su Kenzo Tange i njegov tim zamišljali budućnost Skoplja. Maketa nije izložena, pa su je na našu molbu izvukli iz depoa i složili u predvori muzeja. Izrađena je u drvu. Iako 1/4 nedostaje, i dalje impresionira japanskom finoćom izrade. Neki čak tvrde da je Tange pobjedio na natječaju jer je imao najljepšu maketu. U tumačenju tog projekta pomogao nam je profesor arhitekture i urbanizma na Skopskom sveučilištu Vlatko Korobar. Tu se vide svi elementi od kojih se taj plan ovoga sastoji. Gradski zid koji obilazi čitavu ovu jezgru ovoga grada i šta je onaj dio tamo, onaj segment? Tu je transportni centar, tu je dolazak, tu je velika saobraćajnica koja je povezana sa kolskim saobraćajem i ulaskom u grad, tu je željeznički saobraćaj i onda se odande kroz gradsku portu i te pešačke površine dolazi do centra grada koji je okružen stanovanjem. Taj koncept gradskog zida je u stvari postavljen sa idejom da tokom 24 sata, ono što je u to vreme bila ključna stvar, da ovo ne bude mrtav prostor. I što je interesantno, u to doba ta fascinacija saobraćajem je bila zaista na vrhuncu, tako da postoji potpuna podeljenost kolskog i pešačkog saobraćaja. Ovo su pešačke platforme ovde. Može se vidjeti da je bilo predviđeno da pešačkom platformom od transportnog centra može da se krećete sve do trgovskog centra i u centar grada. Tako da ta fascinacija saobraćajem je jedna od tih karakteristika. Gradski zid, jedan od 2 osnovna elementa plana, realiziran je točno na mjestu na kojem ga je Tange zamislio u interpretaciji makedonskih arhitekata. Potez stambenih zgrada oko središta grada stanovnicima Skoplja i danas pruža visoku kvalitetu urbanog života. Zid je izgrađen uz prometnu aveniju, no unutar stambenih poteza nalaze se parkovi zaštićeni od gradske vreve. Intenzitet metropole i mirne oaze jedni pokraj drugih. Drugi element plana, megastrukturna gradska vrata, nikada nisu završena. Izgrađen je samo željeznički kolodvor koji je projektirao sam Tange. Golemi neboderi oko njega nikada nisu realizirani. Tangeova zamisao potiče iz Japana iz sredine 60. godina. Zato je razumljiva njegova fascinacija prometom, brzinom i urbanom gustoćom. Kolosijeci su smješteni na golemu platformu dugu 900 metara, 10 metara iznad zemlje. Na Balkanu je željeznica bila važno, gotovo mitsko sredstvo modernizacije, ali nikada se nije uspio dostići standard razvijenih zemalja. Od Vardara pa do Triglava vlakovi su sve sporiji i sve lošiji. Danas ovuda prolazi tek nekoliko vlakova dnevno. Željeznički kolodvor je posebna su specifična mjesta, a nekako ih karakterizira i radost, ali i neki splin susreta, rastanaka, odlazaka. Željeznički kolodvor u Skopju danas baš više ne funkcionira u takvom kontekstu, intenzitet njegovog korištenja je puno manji, svega par vlakova dnevno možda prolazi, evo i sad nema niti jednoga vlaka. No svejedno, ponekad se ovdje nalaze neobični ljudi, nalaze se arhitekti, da bi razgovarali o futurističkoj ideji potpuno novoga Skopja. Arhitekt Vladimir Deskov bio je dio tima koji je 2014. godine na Venecijanskom bijenalu predstavljao modernističku arhitekturu Skoplja. Kolodvor je jedina zgrada u Skopju kojeg oficijelno potpisuje Kenzo Tange. Tako je.
U suradnji naravno sa makedonskim arhitektima. Da, to su Kenzo Tange Urtak i Risto Galić i Zavod za planiranje. Ali jedina zgrada na kojoj piše da to je Kenzo Tange ovoga, jel? Ovo je jedina zgrada gdje je isto arhitektura japanska. Tako je, da. Iako ljudi misle da je puno toga. Japansko Da je puno toga japansko. Ovdje imamo jednu super situaciju da se nalazimo na visini od skoro 10 metara, dakle na nekoj platformi, na umjetnoj topografiji koja te digne iznad grada i ti ga sagledavaš već kad si stigao. To je jako zanimljiva situacija. Da, meni je recimo zanimljiva ta cijela struktura. Impresivna mi je ona što se nalazi ispod nas. Tih bez šuma, ta šuma od stubova i točno, ali opet ono nešto što ne vidiš ovoga. To osjetiš da si na nečemu, jel? Opet si ovdje gore. To je ovoga zanimljivo. Tange je vjerovao u ideju gradova na više razina. Ovaj kompleks nije samo željeznički kolodvor. To je gusta urbana infrastruktura s autobusnim kolodvorom, bankom i poštom. Ipak od japanske vizije Skoplja do stvarnosti dijeli nas 10 metara visine. Vidiš kako se sad ovi veliki infrastrukturni potezi konvertiraju u jednu sasvim običnu, normalnu balkansku strukturu. Imaš tu monumentalnu arhitekturu javne infrastrukture, jel da? Koja onda postepeno nastanjuje nešto drugo ovoga, jel? Dakle, nastanjuje ono što je nekako tako specifično ovoga za balkanske prostore. Mali lokali. Da, transformira se ono zadovoljavanje svakodnevnih potreba građana. Ali se je mjerilo smanjilo. Od mjerila megalopolisa došli smo mjerilo čaršije, evo, jel? Da. Čaršije u pozitivnom smislu, zašto ne? Tako je. Ja. Ali vjerojatno Tange to baš nije tako ovoga zamislio. Možda ima neka druga ideja. Izvolite. Hvala ti. Hvala vama. Dobar dan. Srećom zdravlje. Kenzo Tange nije bio jedini strani arhitekt koji je radio na obnovi Skoplja. I druge države doniraju projekte na kojima rade svjetski poznati arhitekti tog vremena. Razvija se i lokalna arhitektonska scena. Grade se škole i bolnice, stambene zgrade, kulturne i znanstvene institucije. U kratko je vrijeme izgrađeno gotovo sve potrebno za modern život velikog i suvremenog grada. Na rubu središta grada izgrađeno je sveučilište Čirila i Metoda. Kompleks koji ujedinjuje 3 fakulteta zamišljen je kao pogon za protok i razmjenu znanja. Projektiran nakon iskustva revolucionarne 68. Sveučilište je zamišljeno kao otvoreni sistem. Iako okružen neobarokom, gradilištem i divljom gradnjom, sveučilišni kampus i danas je živo mjesto. Ovako iz zraka podsjeća na složeni mehanizam nepoznate namjene. Već prizori iza staklenih stijena ugrađenih u ovaj moćni, brutalni betonski okvir daju nam naslutiti gdje ulazimo. Riječ je o sveučilišnom kompleksu u Univerzitetu Skopja kojeg je projektirao arhitekt Mušić 70. godina. Kompleks je osmišljen kao sveučilišni grad. U njega se pristupa iz više različitih puteva koji svi vode u središnji trg i oko njih je okupljeno 3 fakulteta i rektorat pored kojeg smo i ranije prošli. Na neki način ulazimo u neku vremensku kapsulu koja pokazuje kako je Skopje izgledalo u to vrijeme, 70. godina, i prostor koji se na neki način brani od svih onih novih intervencija koje su počinjale okupirati teritorij i prostor u naokolo. Na sva 3 fakulteta prvi prostor u koji se ulazi je unutarnji trg, prostrano mjesto susreta. Okružuju ga stubišta koja mogu služiti i kao tribine, pa predvorje fakulteta tako postaje mjesto događaja.
amfiteatar. '70. godina ovdje je studirao profesor Ivan Đeparovski. Danas je voditelj estetičkog laboratorija na Filozofskom fakultetu. Vodi nas kroz prostor koji se iz predvorja u svim smjerovima grana poput labirinta. Ovo je mjesto projektirano kako bi potaknulo studente na otvorenost, istraživanje i bliskost. Sada vidite kako je ovdje jako teško. Da. Tu se skoro i ne može čovjek mimo ići sa studentima, ali to je u duhu ideja 68. i komunikacije da. Između studenata, Da. između profesora. Fizički dodir, kontakt, bliskost. Naravno, bliskost i komunikacija. Ali danas su druga vremena i danas je malo to teže i za kretanje, a i naravno uvek postoje Različita tumačenja o svemu. Tako, da. Ali bliskost, ali istovremeno je Da, otvorenost evo vidite, ovoga. da, i Uvijek otvorenost. vidite šta je ono dolje ili Da, gore. vidite izvrsno, ovdje je dobro. Struktura ima neke veze sa onom urbanom gustoćom grada. Stalno se mijenjaju situacije kao u ulicama. Imate trg, Mali trg, proširenje, a ovdje stubište. svaki deo ima jedno proširenje gdje je bio u stvari i život. I pri tome ste izloženi drugima, jer tu ljudi se spuštaju stubištem ovoga. Da. Ovdje je bila jedna kao u nekoj košnici. Tu je se odvijao taj unutrašnji život u ovoj heterotopiji kako je zamišljena. Profesore, vi smatrate da je ovaj otvoreni prostor, ova agora znanja, u stvari najvažniji dio univerzitetskog kompleksa? A to je bio najvažniji dio i kad sam bio student, a verujem da je i sada najvažniji dio. Tu smo se skupljali kao studenti iz različitih fakulteta, iz ovog kampusa, ekonomski, pravni, naš filozofski fakultet. I ceo koncept kako je postavljen, vidi se da sve dolazi iz ove sredine i da se grana prema različitim kampusima ovih 3 fakulteta. I kao da imamo jedno rizomatsko širenje koje omogućuje da se to produži. Naravno, sada je prostor jako skup, pa je teško da se to ostvari. Sad smo limitirani prostorom, ali to je, pretpostavljam, i bila ideja da se od ove pozicije agore, jedne klasične agore, gdje se sve događa, gdje se misao razmenjuje, gdje postoji dijalog, gdje se uz kretanje može i filozofirati i naravno razgovarati o najbanalnijim problemima svakodnevice. Trg Agora znanja je centralni prostor, ali ostali elementi kompleksa su projektirani kao nehijerarhijske strukture koje vas negdje potiču na lutalaštvo, na traženje, na gubljenje, možda kao jedna prostorena zamisao otkrivanja, istraživanja kao akademskog života. Jel? Naravno. Dakle, ne da vam govore ovako, onako, nego da svako otkrije. Pa znate kako, kao što je i mapa jednog grada, kad pogledate mapu, ona vam samo daje ulice, ali to ne znači da znate vi grad. Vi znate grad samo ako živite u tom gradu, ako šećete tim ulicama ili tim alejama ili tim prostorima, isto je i sa fakultetom. I putovanje je putovanje kad ne znate koja vam je maršruta. To je najbolje putovanje. Ako znate unapred gdje vam završava i koji vam je itinerar, onda to je turističko putovanje, a studij nije turističko putovanje. Studij je investiranje i u svoju budućnost, ali najviše u svoju sadašnjost.
Sveučilišni kompleks Čirila i Metoda jedna je od posljednjih očuvanih oaza modernističke arhitekture u Skoplju. Ova novoizgrađena sportska dvorana nema veze s izvornom, otvorenom koncepcijom kompleksa. Ona skoro nasilno ispunjava prostor. Nije u dijalogu ni sa samom zgradom, ni s okolišem. Mušićeva ideja fleksibilnog projekta koji se po potrebi može širiti sigurno nije izgledala ovako. No jedna intervencija novijeg datuma možda još i više označava kraj širenja fakulteta, njegove arhitektonske koncepcije, pa i naprednih ideja koje ona nosi. Univerzitetski kompleks nedavno je dobio ogradu po granici svoje parcele. Slično se dogodilo i na drugim mjestima u Skopju, oko drugih javnih institucija. Modernistički grad je bez ograda. Grad sa otvorenim kompleksima, grad u kojem u principu nema barijera. Od koga se u stvari štiti ovo sveučilište sa ovom ogradom? Da li ta ograda štiti unutarnji svijet od vanjskoga ili vanjski svijet od unutarnjega? To je jedno otvoreno pitanje. Ovo je jedna od najpoznatijih vizura Skoplja. Ističu se zgrada pošte i telekomunikacijskog centra makedonskog arhitekta Janka Konstantinova. Zajednički nazivnik većine gradnji modernističkog Skoplja je brutalizam. Ogoljena arhitektura neožbukanog betona, na svoj način poetična, skulpturalna, istovremeno arhaična i futuristička. To je arhitektura koja ne radi kompromise, nego gradi novi svijet. U predgrađu grada nalazi se jedan od najradikalnijih primjera brutalizma. Studentski dom Goce Delčev. Kompleks 4 nebodera spojena mostovima. Goce Delčev najveći je studentski dom u Makedoniji. Otvoren je 1975. godine. Danas je na zlom glasu zbog jezive zapuštenosti. Dijelovi izgledaju kao golema betonska favela. Dok su razne države nakon potresa razrušenom gradu donirale projekte, SAD je stipendirao makedonske arhitekte. Tako je arhitekt Georgi Konstantinovski kao 30-godišnjak dobio stipendiju prestižnog sveučilišta Yale. Nakon povratka u Makedoniju projektirao je ovaj kompleks. Zanimalo nas je čuti više o domu od nekog tko u ovim prostorima unatoč lošem stanju u kojem se nalaze vidi ljepotu i potencijal. Oko centralnog dvorišta su niži delovi od studentskog doma. Jasno. Ovo su 5 plus 6, prema vanu su 14. Zašto je to urađeno? Da uđe više svetlosti u tom centralnom delu. Jasno. Sunce i svetlost. Ne? S tim da je jako veliki kapacitet. Koliko ovdje studenata bilo smješteno? Koliko je 1200 ukupno. 200. To je već jedno malo mjesto. Što je lijepo sada sa suncem. Da. Evo sad se vidi osjeti se plastika pročelja ovoga, da. Jako je plastično. Ovo ja nisam projektovao. Da. A vidi se po materijalu da to nije to. Moram da se pridržem, pošto me... Kuk. Jeste, teško malo. Dobro. Ne znam šta je ovo, ta velika razlika. Nije mi jasno uopšte. Svaki centimetar pomno je promišljen. Robusna brutalistička vanjština obujmljuje prozračne svijetle ambijente. To je velika studentska košnica, no Konstantinovski je učinio napor da sačuva intimu studenata, ali i potakne suživot i zajedništvo. Dobar den. Svakodnevno sam idejata kako je spijeti i kako je robotenje. To može? Da, može slobodno. Može, za taka. Сега, što je karakteristično za ova soba? Pa je dvokrevetna soba. Znači, nepolni 14 kvadrati.
Едни спие во еден дел, другиот во другиот дел. Тие меѓу себе речиси не се гледаат. Меѓутоа, едниот студент има своја работна маса со столица, кој што тотално е изолиран од другиот студент кој што има исто така своја столица и своја маса кога работи. Тие не се гледаат меѓу себе си и не си пречат еден на друг. Тоа значи кога учи, кога работи, тој е изолиран од другиот студент. И јас мислам вие тоа го чувствувате, нали? Да. Да. Еве да речеме секој вторник имаме диско тука во студентскиот Гоце Делчев и обично има, значи, забави на спрат или забави во соба. Доколку сме поголем број, значи, на студенти, се спојуваме од една соба во друга соба или двете врати се отвараат на две соби. И едноставно има дружба, 10-20 студенти, значи може да функционираме и повеќе. Добар ден, добар ден. Значи така, овие се две спални соби. Добар ден. Ова е господинот Ѓорги, архитект на студентскиот дом Гоце Делчев. Драго ми е. И сака да презентирам. Па идејата е, видите, вие годите тук. Кажи вас има друга врата. Ако живеете во добри односи со другите, со отворените двете врати, вие практично представувате едно семејство, така да речем, блиски. Ви благодарам што бевте љубезни да ни отворите, да ни покажете, поготово колегите доаѓаат од надвор и сакат да ја презентира студентскиот дом Гоце Делчев надвор на нашата земја. И нас не беше мило што ви излеговме во пресвет и ви посакуваме се најдобро. Благодарам се, пријатно, пријатно. Пријатно. Pogled kroz prozor studentske sobe otkriva druge dijelove doma i međusobnu povezanost blokova preko mostova u visini 600 kata. Iako su mostovi, nažalost, već godinama zatvoreni, uprava studentskog doma ipak nam je omogućila ulazak u jedan od njih. Ovi ekrani na mostu su sa jedne strane svi gledaju u centralnom delu između 4 objekata gdje je trebao da bude otvoreni amfiteatar. I tamo trebali su da se prave da se obavljaju neki događaji od kulturnog polja, primjer razni muzički happenings i tako dalje. I svi ti 4 mosta, kao i sobe koji su orijentirani prema centru, ima da doživljavaju jedan lep moment kad se obavlja nešto u tom otvorenom amfiteatru. Za žao, vidite vi sami, on nije realizovan, taj centralni otvoreni amfiteatar. I ova struktura sa zida, vidite se, to su elementi od daske, ne? Da. A čak kao da je mekano na dodir. Jeste, tačno. Evo nas na terasi koja se spaja na most. Da. Koliko je lepa, zamislite, ovdje je curila voda odavde, ovako. Tu. I slušajte šumoljenje vode, a tu je cveće, i tamo je cveće. I šta lepše imate od vode i cveća? Ne, ništa. Na 6. katu. Na 6. katu. U zraku. Mi se nalazimo sada na jedinoj terasi koja nije bila pokrita. Vidite, ova terasa tu je pokrita, ova terasa pokrita, ova terasa pokrita. A sve to je izgledalo kao ova otvorena terasa i to je takozvani 6. sprat društvenih prostorija. I sve je to povezano s ovim mostovima koji kruže okolo. Pa da, jer ideja je da studentski dom nije spavaonica, nego je mjesto druženja, mjesto susreta, mjesto života. Apsolutno. Kad bi bila spavaonica, to bi bilo strašno. Dom je s vremenom postao kontroverzno mjesto. Sinonim za zapuštenost modernističke arhitekture u Skoplju. Jedna je utopijska vizija postala distopija. Ipak i u takvim prostorima se živi. U zadnje 2 godine uređena su 2 od 4 bloka, no zapušteni dijelovi u takvom su stanju da za njih nismo dobili dozvolu za snimanje. O dijelovima doma u koje nismo smjeli ući više smo doznali od Sandre Georgijeve.
Па нормално дека не можете да влезете, не можев ни јас да влезам, па затоа користевме мали трикови за да влеземе, бидејќи не сакаат да прикажат колку многу лоши услови, низ колку многу лоши услови минуваат студентите. И иако се близко еден до друг, сепак има многу голема драстична разлика, која сега надворешно не се гледа, но доколку би се влегло внатре, ќе се види како што сега овде има голема разлика со тоа како што јас го имам запаметено во моето сеќавање. Sandra je za vrijeme studija montaže živjela u domu i tada je snimila užasne uvjete u kojima studenti žive. Iz tajnih snimaka nastao je film Zeleni zidovi, crna hrana. Некаква состојба на ходниците, кои што беа порано уништени сите. Имаше леп во корпите. Шишиња од после диското, зидовите тотално срушени, неонки кои што не работат, влагата што направила, дупки тотално, вецињата во катастрофални услови, ѓубре фрлено. Не ти се ни верува што гледаш дека овде можат да живеат студенти. Мојата идеја беше за само малку да излезе од надвор од овие 4 блокови што се случува внатре, бидејќи многу од луѓето кои што секојдневно поминуваат низ овој студентски дом немаат појма како внатре живеат студентите, како се снаоѓаат од ден за ден. И повеќе покрај тоа што на другите луѓе кои не живеат овде да видат како е, повеќе од тоа ми беше да им покажам на самите студенти дека доколку се соберат сите заедно може да направат промена, доколку кажат нешто како што кажува овој филм, може да стигне до другите луѓе кои што не влегуваат овде. Мене лично повеќе ми беше интересен фактот дека најмалку луѓе кои што го видеа овој филм или беа заинтересирани се од самиот дом или децата што живеат во дом. Повеќе го видеа луѓе по фестивали надвор од земјава, него луѓето овде. Но сепак сакам да верувам дека филмот барем допринел 5% за да може да подкрene некоја иницијатива. S arhivskim snimkama iz 80. godina prošlog stoljeća vraćamo se u središte grada. U to vrijeme nastaje Makedonska opera i balet, posljednji bitni kompleks izgrađen u Skoplju. Ovo je opera snimljena s približno iste pozicije 2017. godine. Zgrada je danas potpuno zagušena, praktički nevidljiva iza Bedemanove gradnje nastale u posljednjih nekoliko godina. Zdravo, Zec. Zdravo. Da. Interijer makedonske opere i baleta uzorno je održavan prostor. Primjer kako se može očuvati napredna arhitektura nastala 70. i 80. godina prošlog stoljeća. U svoje vrijeme ovo je bila najmodernija dvorana na Balkanu. Jedno hrabro viđenje kulture koje gleda u budućnost. Putuje opera. Da. Dimči Angelovski, koji radi na održavanju tehnike od dana kad je opera otvorena, pomogao nam je na pozornicu iznijeti maketu koja se ovdje čuva. Maketa pokazuje koncept opere, ali i cijelog kulturnog centra koji nije dovršen. Dakle, ovaj model, ova maketa pokazuje natječajni projekt izrađen sa prelaska sa 67. na 68. godinu. Slovenski arhitekti Biro 71, jedan jako ambiciozni projekt novog kulturnog centra u Skopju. Dakle, centar koji je više manje na onoj poziciji gdje je Kenzo Tange sa svojim planom to i predvidio i koji se sastoji od čitavog niza programskih elemenata. Banka,
Ovo je akademija, da. tako je, ovo je filharmonija koja nije nikad realizirana, ove dvije stvari ovoga jesu, opera i balet koji je također ovoga realiziran, kino nerealizirano, ovo je mislim jedan bio mali trgovački centar kao dio cijele priče. Ono što je jako važno je javni prostor koji se razvija između svih dijelova kompleksa, a je dakle taj sistem ovoga terasa koji su integrirani u te kuće koje onda izrastaju prema gore, a da vi praktički ne vidite kuću kao pojedinačni element, nego kao nastavak ovoga topografije, jel? To je u stvari logika kompozicije ovoga ansambla. I cijeli odnos se u stvari odvija kroz tu komunikaciju sa rijekom i sa centrom ovoga, da. Tako da uostalom ovo je sve složeno tako da se negdje slijeva kao neki amfiteatar prema rijeci i prema gradu. To je bilo to. Hvala vam na vodstvu, hvala vam na svemu. Hvala. Bilo mi je drago. Na poštovanje da dođete, kad dođete u Skoplje, opet da dođete ovdje. Svakako, na predstavu. Hvala. Ajde, prijatno. Ispred supermoderne zgrade Makedonske opere i baleta danas se nalazi jedan sasvim drugačiji kontekst. Tamo gdje su nekad bile terase sa javnim prostorima koje su se spuštale prema Vardaru, danas je ova velika platforma sa čudnim ambijentom. S jedne strane video zid sa reklamama i video spotovima, s druge strane čujemo neku neoklasičnu muziku ili klasičnu muziku, jedna skoro pa šizofrena situacija. Arhitektura kao da se nekom vremenskom kapsulom vratila 200 godina u prošlost, iako je izgrađena danas. To su zgrade javnih institucija, u stvari državnih institucija, ministarstva, zgrade izvedene u neoklasičnom, takozvanom neobaroknom stilu, koji je pri tome često je pogrešan u detaljima, često je ne baš dobro izveden. Kipovi imaju toljage. Sa druge strane Vardara, preostaci modernog Skopja, tržni centar sa stambenim neboderima, ono što je 60. i 70. godina ovaj grad činilo jednim od najmodernijih gradova na svijetu. Danas sa druge strane Vardara, arhitektura, ali i prostor i ambijent koji pokazuje što se može dogoditi kada modernizacija ostaje nedovršena. Posljednjih godina politički je vrh Republike Makedonije realizirao specifičnu viziju grada. Projekt pod nazivom Skoplje 2014. Rekonstrukcija koja se ovdje dogodila temeljita je promjena grada u urbanističkom, ali i identitetskom smislu. Rat estetika imao je ideološko značenje od samog početka. Modernizam je proglašen simbolom komunističkog režima. Novi spomenici zgrade vraćaju se u povijest kako bi se potvrdio identitet i nacionalni kontinuitet Makedonije od antičkih vremena do danas. Povijesni grad, koji upravo nastaje, pothvat je golemih razmjera u sklopu kojega je u kratkom vremenu izgrađeno 27 velikih objekata, 34 spomenika, više stotina skulptura, nekoliko jedrenjaka na Vardaru, triumfalni luk te brojne druge urbane intervencije. Njihova estetika prozvana je neobarokom. Dio intervencija je izrada novih fasada kojima se prikrivaju modernističke zgrade u centru. Jedan od najeksplicitnijih primjera je zgrada vlade. Ova neoklasicistička fasada od gipsa skriva modernističku arhitekturu iz 70. godina prošlog stoljeća. Na ovom mjestu nova gradnja dodiruje brutalističku fasadu telekomunikacijskog centra i pošte. Dvije estetike u potpunom kontrastu postaju simboli borbe ideologija. Nakon niza afera koje su pratile vladajuću stranku i tadašnjeg premijera, krenuli su brojni prosvjedi, a otpor samovolji vladajućih elita bio usmjeren upravo na neobarokne građevine.
Sociologinja Ivana Dragšić dobro se sjeća prvih najava transformacije grada, samih početaka pretvaranja Skoplja u ono što je danas. Ali tada kada su po prvi put u početak 2009. najavili, nisu najavili čitav projekt, nego su samo najavili crkvu na trgu, pravoslavnu crkvu na trgu, koja će biti financirana javnim budžetom. Ideja je bila da mi napravimo samo perimetar koliko je bila planirana da bude velika crkva. Plakati piše ne silujte Skoplje. A ovo su kontraprotestanti. To je bilo sve uredno najavljeno u policiji. Očekivalo se oko 100-150 ljudi, bila je subota. Međutim, jednu noć prije toga je jedan od glavnih televizijskih apologeta političke partije na vlasti najavio da sutra neki antihristi, pederi, narkomani i antimakedonci organizuju protest protiv Makedonske pravoslavne crkve i da on poziva makedonsku naciju na kontraprotest, da oni pokažu nama čiji je ovaj grad, čija je ova država, čija je ova zemlja. Skopje 2014. je nasilan ne samo po tome kako je izgrađen u prostoru, nego je nasilan i kako je bio sproveden. Problem je u tome što se dozvolilo u 90-ima, u toj deregulaciji, se dozvolila ta linija diskusija da je to prazni prostor, da to nema svrhe, da to samo tako stoji. Znači, to je uvod u priču o komodifikaciji prostora. Da on mora nešto, da on mora generirati neki profit ili nešto. To što danas socijalni kapital nije dobri odnosi ljudi i često susretanje ljudi, nego socijalni kapital je da javni prostor daš privatnjaku i da ti on plaća i da time djeci u vrtiću obnoviš pod zato što država neće dovoljno investirati. Logika je poremećena. Baš je nekako je i satanizirano to da se ostavljaju prazni prostori ili šta ja znam. Iza nas je početak zida koji je Skopje 2014. izgradio prema starom dijelu grada. U tom starom dijelu grada se nalazi stara moderna, otomansko i bizantinsko nasljeđe. Rijeka Vardar je praktično nekakva prirodna granica između tog starog Novog Skoplja, orijentalnog biznis Skoplja, pa čak i ako želite muslimanskog i pravoslavnog Skoplja. Tako da ovdje gledamo sliku i priliku onoga čega Skopje 2014. jeste. I osnovni problem ovog projekta je što ovaj projekt nije urbanistički i nije planski. Ovo je čisto politički, nacionalistički projekt. Kad bi mi krenuli u ovu profesionalno, naučno, akademsko ocjenjivanje mogućnosti ovog projekta, mi bi praktično krenuli u ocjenjivanje urbanističkih sposobnosti nekog na vrhu političke partije na vlasti. U biti, u pozadini je bio obrt sredstava. Vađenje sredstava iz javnih institucija, njihovo pumpanje u obiteljskim firmama i onda njihovo ispumpavanje u partiji na vlasti da bi se ona održala na vlast i da bi postala jedna od najbogatijih, ako ne i najbogatija desničarska partija u Europi. Bogatija od CDU-a Merkelke. Skoplje je grad koji je nakon katastrofalnog potresa 1963. godine postao globalni eksperiment. Mjesto gdje je avangarda pretvarana u stvarnost. No plan je uspio samo djelomično. Tadašnja država nije imala dovoljno sredstava za punu realizaciju, a međunarodna zajednica povukla se nakon ispunjenja propagandnog zadatka. Solidarnost je bila kratkog daha. Modernističke ideje su napuštene, a zgrade iz tog vremena prepuštene nebrizi, dok se golema sredstva ulažu u novi imidž grada. Priču ćemo završiti na uzvisini blizu središta grada. Tu se nalaze kale,
Utvrda nastala u vrijeme Otomanskog carstva, ujedno i arheološko nalazište. U neposrednoj blizini, donacijama Poljske, 1970. godine sagrađen je Muzej suvremene umjetnosti, jedan od vrhunaca poljske moderne arhitekture. Park koji ga okružuje također je ugrožen novim gradnjama, a nejasno je i koje se intervencije još spremaju. Kao odgovor pokrenuta je akcija pod nazivom Kale, kulturna utvrda, čiji je cilj umjetničkim radovima zauzeti taj prostor i osvijestiti da su muzej te javni prostor i park koji ga okružuje posljednja linija obrane modernizma u Skoplju. Našli smo se s kustosom Zoranom Petrovskim, jednim od pokretača te inicijative. Znaš šta, ja mislim da usprkos ovoj urbanoj transformaciji Skopja koja se dešava i usprkos tome što se gradi neobarok i što modernizam u svom arhitektonskom smislu biva zarobljen, mislim da je ono što je ključno da se sačuva duh modernizma, da se sačuva to neko kulturno vrenje koje se ipak prenosi već iz generacije u generaciju i da se zadrži mogućnost tog kritičkog mišljenja o ovome što nas okružuje. Tako je, da. I zadnji postav koji je muzej uradio zvao se, bio je tematiziran tako da se naslov je bio solidarnost, je li to nedovršeni projekat. U smislu solidarnosti ne samo u nekom užem smislu da je Skoplje ponovo izgrađeno nakon zemljotresa na bazi solidarnosti i pomoći u financijskom smislu i u svakom drugom smislu. I u intelektualnom. Intelektualnom, da, svakako. Već i da je to zapravo izlazak ove zemlje, mislim, i ovog grada prema modernizaciji, prema modernizmu. To je ta suština ovog grada. Mi smo zaduženi, ovaj muzej, ja i moje kolege ovde, da to sačuvamo nekako, da razvijamo dalje i da vidimo kako ćemo se spraviti s tim naletima populizma i rušenja svih vrednosti. Mislim, sad da ne pretjerujem, ali otprilike tako nekako. Da. Neki novi oblik solidarnosti bi nam trebao. Čini se kao da su nam potrebne katastrofe i kataklizme da bi imali te neke nove početke. Da. Pa mislim, ovo sa barokom je ta kataklizma. Upravo koja ne ruši u pravom smislu. Ali ruši građenje. Ali ruši građenje. Tako je. Da. Skoplje je danas ekstremni primjer turbulentnih promjena koje su zadesile zemlje bivše Jugoslavije u zadnjih 50 godina. Velike ambicije modernizacije djelomično su ostvarene, a kroz nedovršene urbane, kulturne i ideološke procjepe navrle su utvare i mitovi. Neostvarena budućnost ustupila je mjesto ostvarene prošlosti.